Sele wathini ithi manje final? Iphutha elenzakele njengoba Babazelanga hayi ukuthi ama-player lawo bengekho and then hayi uTira hayi ukuthi intombazana bengafuni ukuyifaka bengabhalwanga phansi. Enye into ekumele uyazi le nto is just having fun. Into eseyisekutheni mfowethu sekumele senze sure ukuthi manje sithola wonke amaplayer amaningi senze umculo. Le nto ku-have fun nje kwama-artist konke le nto leyo. Umfowethu uDumi kahle kahle nguye umuntu omise yonke uyandastand ukuthi ayiqhubeki engadlali yena uyandastand kodwa ngokomthetho udliwe and enye into ekumele uyibheke it's not like uTira bengayifaki bethu uyayifaka but ngenxa yokuthi bengabhalwanga phansi even size kuwe laphayana ucoach uMaskandi bebembhala ukuthi ubhala phansi. So that's why kube ney'nkinga nje zama-list nani